хай прийде до Бога, криниці святла життя, хай зникнуть всі страхи, покутився своєю любов'ю, Бог оздоровляє нас, Дух Святий прийти, Дух Святий прийти, Дух Святий прийти, Дух Святий прийти. Кожний, хто чує слава всім ой, хай прийде до Бога, криниці святла життя, хай зникнуть всі страхи, покутився своєю любов'ю, Бог оздоровляє нас, Дух Святий прийти, Дух Святий прийти, Дух Святий прийти, Дух Святий прийти. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Дорогие браты и сестры, подчас этой святой мши мы молимся, интенцией мши молимся за померлого Чеслава Вороводского, 30 дней после смерти. В молитвах наших вспомним, попросим Божьего благословения опеки Матки Найсвятейшей Панны, яйца Фабияна для Антона Бондаровича с нагоды дня народжения. Перепросим Бога за все наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, оборонца всіх, хто на Тебе сподяється, без Тебе нема нічого моцного, нічого святого. Отоли нас Твоей милосердностью и научи нас мудро користаться земными добротами. Каб яны вели нас до добра вечного, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и який с Тобою живей володарить у едности Духа Святого Бог, праз усе веки вечные. Аминь. Сідайте. Читання книги Зыходу. Калі Майсей сыходзіў з гары Сінай, трымаючы ў руках дзве табліцы сведчання, ён не ведаў, што ад размовы з панам ззяла скура твару ягонага. І ўбачылі Аарон і ўсе сыны Ізраэля Майсея. Вось скура ягонага твару ззяла,
таму яны баяліся падысці да яго. Але Майсей паклікаў іх, і Аарон разам з усімі кіраўнікамі сходу вярнуліся да яго, і Майсей размаўляў з імі. А пасля падышлі ўсе сыны Ізраэля, і ён наказаў ім усё, што сказаў яму Пан на гары Сінай. Калі Майсей закончыў гаварыць з імі, засланіў покрывам твар свой, і калі ўваходзіў Майсей да Пана гаварыць з ім, ён здымаў покрыва аж да выйсця свайго. Калі ж выходзіў, перадаваў сынам Ізраэля ўсё, што яму было загадана. І бачылі сыны Ізраэля аблічча Майсея, як зяе скура Майсеевага твару. Але ён засланяў покрывам твар свой, пакуль не ўваходзіў гаварыць з Панам. Гэта Слова Божае. Najświętniejsza, Boże nasze Panie, Ty najświętniejsza, Boże nasze Panie, uwielbiajcie Pana, Boga naszego, poklonicie się u podnóża Jego noga, Bojąc święte. Ty najświętniejszy, Boże nasze Panie. Mojsieja rozsierot Jego świętaro i Samuel sierot tych, kto zaklikał imię Jego na je. Jany klikali Pana, on im odkazał. Ty najświętniejszy, Boże naszy Panie. Pромовляł do ich u słupie облака, i one zachowali zapowiedzi i zagady, co on im dał. Ty najświętniejszy, Boże naszy Panie. Boże nasz Panie, Ty im odkazał, Bogom litościwym Ty był dla ich, ale karał ich za prawiny ichnia. Ty najświętniejszy, Boże naszy Panie. Uwielbiajcie Pana, Boga naszego, i poklonicie się na горы Jego świętej, bo święty Pan Bóg nasz. Ty najświętniejszy, Boże naszy Panie. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Ja назвався брамі вас, каже Бог, бо все, що чув от Отця Моего, я сказав вам. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macwieja. U той час Jezus сказал народу: «Володарство небесное, подобное до скарбу, схованного у полі, який знайшов чоловік і утаїв.
У радасці ад гэтага ён ідзе і прадае ўсё, што мае, і купляе гэтае поле. Яшчэ валадарства нябеснае падобнае да купца, які шукае прыгожых перлін. Знайшоўшы адну каштоўную перліну, ён ідзе і прадае ўсё, што мае, і купляе яе. Гэта слова Пана. Сядьце на хвіліну, дарагія браты і сёстры, разважаючы над Словам Божым, якое сёння нам пасылае святы касцёл каталіцкі. Кожную святую мшу мы маем пэўныя ўрыўкі са святога Пісання, тэматычныя такія, якія даюць нам магчымасць лепей, глыбей задумацца над нашай верай. Бо галоўная мэта Слова Божага – гэта узмацненне ў веры, і далей малітва, якая вынікае з нашай веры, падкрапляе гэтае ўзмацненне, гэта нашыя пачуцці, бо вера нясе пачуцці, малітва нясе узмацненне гэтых пачуццёў, адносіны, якія мы маем з Панам Богам. Гэтаму Христос сёння папярэджвае, што вось калі чалавек разважае над Божым Словам, над радасцю нябеснага валадарства, ён знаходзіць скарб пэўны, калі мае такую ахвоту да гэтага. Скарб у малітве, скарб у штодзённасці, скарб, які вядзе яго да разумення штодзённасці нашай, разумення жыцця, у якім ён жыве, але таксама скарб, які вядзе ў радасці жыцця вечна. Мы павінны памятаць адну простую рэч, што Слова Божае і адносіны Бога выводзяць нас з часу і уводзяць нас у бесканечнасць, па-за час. Адносіны з Богам – гэта адносіны з па-за часам, бо адносіны з гэтым светам – гэта адносіны з часам. Мы заўсёды, калі молімся, мы гаворым, ось, трэба там 15 хвілін там памаліцца, трэба час памаліцца. Нават Христос гаварыў, нават гадзіны не можаце чуваць са мною. Але мы павінны зразумець, што ўсякія адносіны з Богам выводзяць нас па-за час. Нават калі мы заказваем святую імшу, дарагія браты і сёстры, мы павінны тоже зразумець, што мы уваходзім не ў час, а па-за час ідзем. Вось гаворачы так, называючы пэўную інтэнцыю, і калі мы ўжо з гэтым намерам нават заходзім да касцёла, мы ўжо уваходзім у малітву, у якой хочам, у намеру, які хочам мы маліцца. І мы павінны зразумець, што вось гэты намер трывае па-за часам. Там у нас есть традыцыі розных, напрыклад, 30 дзён пасля смерці, год пасля смерці, ці яшчэ іншыя. Але мы павінны зразумець, што святая імша – гэта вымярэнне пазачаснае. То есть, калі мы начинаем маліцца святую імшу, вось гэтая хвіліна святой імшы, тое, што вось гэта прадаўжэнне, яно выходзіць па-за час, яно ўваходзіць у вечнасць. Кожная святая імша вядзе нас у вечнасць. З кожнай святой імшой мы ўваходзім у вечнасць, у Божае Слова, мы уходзім у ахвяру Езуса Христа, якая трывае вечна, не трывае там пэўную хвіліну, але якая трывае вечна. І гэта найвялікшая малітва, якая толькі можа існаваць для кожнага з нас. Эту вялікую таямніцу нам і цяжка, але калі мы раскрываем для сябе вялікую таямніцу святой імшы, найсвяцейшай ахвяры, для нас гэта становіцца такім не толькі такім не то што штодзённым, але становіцца такім вечным, вечна трывалым, святым. Нездарма Езус гаворыць, што праз баўленне, хто святую камунію прымае, хто прымае маё цела, трывае, мае жыццё вечнае. То есть это жыццё не калісьці будучы, але ўжо трывае ў жыцці вечным Езуса Христа. З гэтымі думкамі і пра нябеснае валадарства, пра якое сёння гаворыць Христос Пан, стараемся застацца, каб паразважаць над гэтым усім, каб прыняць гэта ўсім, каб зразумець
нашу присутність у Єсусі Христі і присутність Єсуса Христа у нас. Амен. Праз Єсуса Христа, який принес свету Євангелія, звернемся до Бога у шчырай молитве. Молимся за пастыраў касцёла, каб у цяжкія хвіліны яны былі для сваіх вернікаў сапраўднай падтрымкай у веры і прыкладам ахвярнай любові. Цябе просім. Молимся за тых, хто мае ўладу, каб яны не пераставалі імкнуцца усталёўваць трывалы спакой і справядлівы лад у грамадстве. Цябе просім. Молимся за наш народ, каб ён мужна супрацьстаяў п'янству, якое нішчыць нашыя сем'і. Цябе просім. Молимся за моладзь, каб, выбіраючы дарогу свайго будучага жыцця, яна кіравалася не толькі уласнымі інтарэсамі, але таксама і тым, што будзе карысна для іншых людзей. Цябе просім. Нехай Христос Пан адарыць радасцю жыцця вечнага Часлава Варывоцкага. Цябе просім. Божага благаслаўлення апекі Панны Марыі, яйца Фабіяна і здароўя для Антона Бандаровіча у дзень нараджэння і не толькі сёння, але заўсёды з нагоды дня нараджэння яму такі падарак. Нехай Пан Бог падарыць яго. Цябе просім. Прашу святла Духа Святого для тых людзей, ад каго залежыць спыненне войнаў. Малю Бога Усемагутнага аб благаслаўленні, а таксама сілы моцу людзям несправядліва пакрыўджаным, асуджаным. І благаслаўленне для нашых ахвярадаўцаў. Цябе просім. Всемагутны Божа, молимся за нас тут прысутных, каб мы не адмаўляліся ад абавязкаў, якія Пан Бог даручае нам у нашым штодзённым жыцці. Цябе просім. Усемагутны Божа, выслухай малітвы Твайго народу і няспынна напаўняй яго сваімі дарамі праз Хрыста Пана нашага. Амен. Сядайце. Прийняв Бог Отець Усемогутний, Нехай Пан прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своє, а так само на користь нам і всьому костюлу святому. Всемогутний Боже, прийми дари, які ми Тобі складаємо з того, що, дякуючи Твоїй щодрості, отримали, нехай праз моц Твоей ласки гэтая ахвяра освятить наше земное життя и приведи нас до радости вечной. Праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серці. узносим вік для Подякуем Пану Богу нашему. годна гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойче, Всемагутны, Вечны Божа. Ты праз свайго мілаванага Сына, Слова Тваё, стварыў чалавека ў дабрыні свае, адрадзіў яго да новага жыцця.
Тому служить Тебе все створение, прославляет Тебе все откупленные, и однодушно благословляет Тебе Твои святые. Так само и мы разом с усими анелами обвещаем Твою хвалу с радостью, ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вершинах, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вершинах. Соправды Боже, Ты святый и справедливо хвалит Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа. Действенной эмоцией Духа Святого Ты все оживляешь, освячаешь и неспинно сбираешь народ свой. Кабы до сходу солнца и до заходу схода в имени Твоему честую ахвяру. Тому покорно молим Тебе, Пани. Освяти моцею Духа Твоего гэтые дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб стали сеяны телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вечары ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта. Дзеля адпушчэння грахоў гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў неба ўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякай складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего костела и прими его, як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивлены. Дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, каб мы змогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими найперш Найсвятейшей Панной, Богородицей Марии со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми архангелами Михалом, Рафалом и Габриэлем, со святым Казимиром и благословленным Отцом нашим Фабияном, и всеми святыми про заступництво, яких мы спадзяемся на Твою нястомную допомогу. Просим Тебе, Пани, нехай гэтая ахвяра нашего поеднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым отцевать у веры и любови костел Твой, який пилигримує на земли, со слугой Твоим папом нашим Львом XIV, бискупом нашим Юзефом, с усими бискупами, усим духовенством и усим народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай собою всіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер и всех, по власти Твоей дышов з этого свету. Милостиво прими владарство Твое, где мы сподеемся быть, каб разом з ними завсюди радоваться Твоей хвале праз Христа, Пана нашего, праз якого даруєш світу всілякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Отче всемогутный, в едности Духа Святого, уся пошана и хвала праз усе веки вечные. Аминь.
пам'ятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво упокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою. Чекали исполнения счастливой надеи, и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое володарство и мощь, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, прощим, не зважая на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою и с Духом Твоим. Это поєднання тіла і крові Пана нашого Ісуса Христа, нехай допоможе нам, приймаючим його, досягнути життя вічного. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоїм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, а покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Благослови, душа моя, Пана, и не забывай про все Его добродействия. Противная хвала, могутність добриня, уладара, що створив всесвіт, принизившийся бій, и взносся для всех нас, такий малий, як хостий хліб. Погляди, який
Молимся. Пане наш Боже, мы приняли на святейший сакрамент вечный вспомин муки Твоего Сына, ученика в гэты дар, Яго невыказной любовью посприял нашему збавлению. Раз Христа Пана нашего. Аминь. Святый Архангеле Михаиле, бережем. Пан з вами, нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в упокое Христа. Дякую, Пане. Помилуй наш Чудотворца, стал печени оборонца, нам ще збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Помилуй наш Чудотворца, стал печени оборонца, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Помилуй наш Чудотворца, стал печени оборонца, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Молися за нас.
наша маці, заўсёды ласкава, весь світах інаєш небесным плащом, і в момент вигорі чуваєш звагана, каб аховаць наш шлях і дом. Мария, Маті Христа, любячага Сына. Мария, до Його ти вядзі, опікуйся всіми, королева супокою, молися за нас, королева супокою, молися за нас, королева супокою, молися за нас, королева супокою, молися за нас. У випробуваннях присутная побач, ти, Маті Костьола, нас учиш любить, давай утешення, де смуток і горечь, слухать слова надія й жить. Мария, Маті Христа, в тех печатах брата. Мария, наше сердце узмацняй, у веры капривать нам, королева супокою, молися за нас, королева супокою, молися за нас, королева супокою, молися за нас, королева супокою, молися за нас. Молися за нас грешных, теперь и в великой смерти нашей. Нехай мне станется по обе Твоего слова. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в великой смерти нашей. И поселилась между нами. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в великой смерти нашей. Аминь. Обставься молодым и лица. Я была святая теперь и завсёды, и на веки вечные. А святой Божий, нехай не